Ka Shillong Lajong Football Club kalalong kanong job, da wela not call Persya ya ka North East United FC. Hakalampung ilakay kanjat bol balatip, kum ka 16 Molangwir Invitation Football Tournament 2023. Bala peniyaj da ka Molangwir Sports Club. Hakabaw ba Arden Embasaya Moit MLA ka Nongkrem Constituency, ulalong kum ukongsan. Hakajingil ilakay Harawel Lendo Stadium Molangwir, Southwest Kasilis District. Hakanekalampung ilakay kikanhun, kibalawan banmi madan. Kilong ka North East United Football Club. Bar ka Shillong Lajong Football Club, hakaba ka Shillong Lajong Football Club kala job ng bagakol, na wanda jit rengklem, ubala thep ka minute bakat ar, bad ubala yu ikanam no ilakay batbit. Haba keren lengkot kumukong san, ulay mensim ikanong peniyat juga ni kalempung, kibala penlong ikan kalempung ilakay penjat bol ka bahetam, hapo ka Southwest Kasilis District, bar war hapo ka jalan meklayaru kumju. Haka juga por ulay mensim, nakamenta kinong ilakay, bakin ilakay di kamensim ban penitanat, ikinawan paikai, Bada ilakay da kamansim ban panpoy, ila kakanhun siya katong jong kajing job. Kibalay dan lang hakanagasni kilong ba Bright Star Well Marmanyang, MLA ka Maulay Constituency, rengkat kirirong ba jong kadong katayn. Ya kajing alang lapaniyay da uba Kualan Lengdo, kajing karan pedang na uba SK Budna Presiden ka Molangwir Sports Club, kajing ruway na ka Mem Millens naitang, bad kajing shot na Sweet Sweet Girls. Hagani kapor ngasim yagani ka kabu ban tumra balapi yagani ka football tournament hagani kapor pemeta principal. Three, two, one. Esno benango yang play, ubalari ubal sumar yang gajingi, mengilapan poin dan besok syakani gajaka. Adon benai kumlay kerpang, yang kinong peniat jong ke Molangwir Sports Club, kibalay ibit, ban kot snobha, yang abad igani ke kenhon gajingi, mengidadan ringkat, hagani kasni ke pemerintah, ban wan, benai mensim. Bani Keshanlem, Bat, Bani Sakiru, Yagi Jing Trey, Bat Gajing Atlenti, Jang Molangwir Sports Club. Abagay yang ni, kemensim kerja ke kemen, Bantip, Bangayo Bani Bentalang, Bat Molangwir Sports Club, Kepada Trey Shitam, Buntli Kisnem, Ban Kintiu, Yagi kam kilomet hagani kedong ketang. Nasno sarungru bangayo beneran benta haga jaka kedong ketang kabangila kabalong ke shlem sandur jong ke kilomet hagi benta ki baper lalu ke football
kinong yamare Tom Bat Lesi kadong kathan mau kuat kadai ban snow sorong bagalala ban pini Shibun kirang kilamet bat kitei kilamet nagani kadong kathan iban mi kmat omtang yaga jula Henry yagari bat omtang hagari India Henry kibla pau wat ha kaperthei hi borok kawai sya yanga bangan pengen mau yigi katu kaningut kibagi laban tip kibagi ni dong kathan kalasai kum kita kirang kilamet kibapau kibala mikmat nagani ke jaga kabalang kathan kadong kabalan sekendong Henry kalala ban sei Shibun ba yenamla ban klet yeba Lawrence Lingkoy ba Dennis Lingkoy iba Polin Lingdo kini kibalong kita kiklur yelekai kibalala shisha ban kring yegi kmak jangan pekai bagaimana penhun yegi nang pekai baro